n'igice cyo haruguru y'ibarabara nicyo umuntu atamenya uburimbi bagiye barabyerekana babubona hama temantuze ane abantu bane bagiye kugabura ngaha aye mu bisigi bya sokuru kirahinda uwa mbere ni ntunzwe n'Imana ugira kabiri ntamirikiro Filipo ugira gatatu kigowo cyose ugira kane gasaka nini bihenze ni ntamirikiro Filipo kigowo cyose gasaka ninda na bimenya Imana Yohana abo bantu bane nibo bagiye kugira nti nibo bagiye guhabwa imigabane ngaha aye muri iri tongo ry'ibisigi bya Kirahinda kugira ngo mu buryo bwihuse turace tugerageza kugeraho mu buryo busa nk'ubwihuse cyane mu gusiganwa n'umwanya kugira ngo ababizi barabizi akomeza barabizi n'abandi bo mu muryango ejo mu gitondo cyaka n'ubundi hari ibindi bizaba biriko birabandaniza hehe mu mubondo ibyo nabyo bizaba bibandanya nibaza niyo mpamvu amazina yancanze gatoya ibyo nayipereyeho akaba ari ryo rica rigira nti rizo bwa mbere hamwe rero nibaza reka tugerageze gukoresha umwanya mu buryo bwihuse kugira ngo turabe ngo hotangira ndi sinzi mu kirundi kungene bisanzwe mbera ukungene ntabwo ndabitahura neza ariko turafashanya ndiko gufashanya n'abantu bane bose n'abahungu yemwe n'umwanya novuga ati nubwo tuvugamo abakuru cyangwa iki ariko ibi biri ngaha simigabane nyengira ni inyongezo kuko bose bari barasohowe niba ari inyongezo rero je niziga yuko ntawurimo afite ububasha bwo kwanga inyongezo kuko ugiye gusoma ibintu batakongeje nataha nibaza yuko niziga yuko ntawuri bwidoge kuri iyo nyongezo zoba yahawe niyo mpamvu nazo katangwane ziri mu sibyo none murakoze cyane kubw'ibyo nagomba gatoya gusa sinzi ntabwo nzi kungene mwahanze ariko bwo mwaje ngo basanze himba bimwe je no banza kavuga ku igice cyo hepfo kuko icyo sanzwe bagabukira iminsi gusa sinzi cyanke kaduhere ku mutozi kaduhere duhere hasi duhere ku mutoya tuduga ku bakuzi je no mahigwe notanga kuko dufatane papa yiko ngo niwe mukuru ariko iyo bihinduke muri Bibiliya ugomba kuba mukuru atezwe no kuba muto ku bandi kubw'ibyo mukuru aba yaronse menshi cyangwa iki n'iki kuko nabyeyi bari bakibasha ahubwo twategeza guhera hehe kaduce duhera ngaho nko ku mutoya hama bigende bikurikirana uko bagenda bagira ahubwo utora bwa nyuma aca bo mukuru ariko rero uratengereye reka tukubwire uko tubatwinjiriye mu ijambo bamenuze isani sinzi ariko byumva umva nawe nyine yabarekuye yabaha ijambo nimuvuge yabaha ijambo twabiteguye twebwe rero mwadutumye ko kubera ko itongo rya Kirahinda twari dusanga tubizi mwadutumye twagihweje
muratubwira kandi ko turigaburira abagabo bane kandi twarikoze nk'uko mwari dutumye reka rero niba mukeneye ko tubafundurira agaseke tubabwire ukuntu twarigabuye birakunda ubwo tugira imana twabatuye uko twabizigiye kuva kera mwebwe nimuduhe kuko muri abaryango bacu twizeye kugera ku mutima murakoze cyane rero uko twabiteguye nuko uko twabiteguye itongo twasanze riragoye kandi ritagoye cyane kugabura bariciyemo ibice bibiri ni ukuvuga hariho igice twabonye ko kiri munsi y'ibarabara kimeze nk'ikigenga tujya tubona ko hari ukuntu tworisepara rikigenga hanyuma haruguru tukarondera ahantu hangana na hahandi munsi y'ibarabara kugira ngo umwe muri abo bane umwe wese aronke ikingana no munsi y'ibarabara uko niko twabikoze none rero haruguru y'ibarabara iri barabara duhagazemo twaharondeye ibice bitatu binganangana ibice n'igice cyo hejuru munsi y'ibarabara tuca turaduga haruguru yaho twaci twarondera ibice bine kugira ngo tuvyomeke kuri vya bindi bitatu byari hagati na kimwe cyo hepfo bica ibice bine bikwiye none rero mudukundiye kuza kwibashikiriza tubashikiriza ikibazo kiri hehe kari mwanzuri mwaho tuganira umvira tugira imana byamaze kuvugwa ubwa mbere itungo ryanyu twashyira mu bice 8 uvuga urira muravuga kwawe ibice 8 reka je mvuga ko ndagenda vyumva muri ibyo bice 8 kimwe kiri hepfo y'ibarabara ibindi bine vya mbere ince ya mbere ihura n'ikindi cyane kiri hepfo y'ibarabara ni bitatu biri haruguru haruguru y'ibindi bintu 8 none byo bise shaba 8 ariko ikamaduha ijambo reka tubashimiye ihe mwadufunguriye turafungura turahiba kandi twafungura mwakoze cyane mwaduha n'inzoga turashoza none rero jambo rigira kabiri duhogwa bene kirahinda ivyo twagize twe twikora umuntu tumwe ibyo yagoye gukora imyaka n'imyaka twe twikora umuntu tumwe tubereke ibyo twatunganiriye reka twaje kujya ibyo kwakira hinda n'ibyo umuryango niyo mwadutumye bona nabo kwakira hinda rero muduhugwagwa hanyuma tubaje imbere iyo cyo murari twaciye mwarimo abakiri bato bakivyibuka babibereka aho bica hanyuma bavuze ijambo tugira amahoro iriga bohagerana bavuga yuko umukuru yo umuswa w'abandi uye ko siko twabitumanyije mu muryango tuwe twavuze yuko umuhungu mukuru wakirahinda yakwanye gwinshi aje imbere agatora muri byo bice bine twatanze n'igice cya kabiri ko twakigororeye hamwe nuko ukwirikira agatora nura gatora nuko umuhereza uyu munsi ni nyongero nko kwabivuze yari yararose ahasigaye naho kuye mwamusigara ikindi asigara naho nyene ko twatumije nk'umuryango bandanye ariko rero abajyango urabona ko tubereye kuduha inzoga mwiduhe kiramahoro nyarutsa Naomi na Yohani bona ubona ko kwakira